Pozdrav drugari, dobrodošli u 41. lekciju JavaScript tutoriala. Danas ćemo da radimo event on ended. Dakle, kada se nešto završi, pokreće se ovaj event i treba nešto da se desi. Ja sam ovdje napravio jedan, odnosno postavio sam jedan audio file koji je u stvari neki crkut ptica i on kada se završi pokreće se ova funkcija i treba da se otvori ova slika. Pa, hajde da vidimo kako funkcioniše. Dakle, ovdje kad pustim play, čuje se crkut ptica i kada se završi, dobili smo ovdje pop-up blocked, ovo treba da dozvolimo. Ajde da ponovimo. Evo vidite. Otvori nam ovu sliku. Dobro. Ajde da vidimo kako smo to uradili. Evo, imamo ovdje ove audio tagove gdje smo pozvali event on ended i funkciju otvori. Zatim ovdje imamo source file, odnosno šta treba da se čuje kao zvuk, i u script tagovima smo pozvali funkciju otvori koju smo imenovali ovdje i u njoj kažemo u prozoru otvori nam i source file koji želimo da se otvori, to je ova slika ovdje. Eto, ovo je vrlo prosto i vrlo jednostavno. Svako dobro i pozdrav!